Sanibonani yanibingelela eyamanyanda intokazi. Kanti-ke December abantu mabajabule bazibheke guys. Siphuma laphayana kuyi-weekend enkulu kakhulu. Kuyaqala ngqa emlandweni ukuthi i-South Africa iphume kanje izokweseka uChris Brown, umculi lona osuka le eMelika. Kanti-ke umcimbi wakhe obukade use-FNB Stadium eGoli. Abantu-ke bathutheleke laphayana ngobuningi babo. Umcimbi lona uhambe kahle kakhulu ngaphandle kwey'kandali. Akukho kubi esisakuzwile ngalo mcimbi. Kanti-ke isawundabzi kwayo i-concert yakhe uChris Brown laphayana ku-social media abantu basakhuluma ngayo, kubhizi nje impela. Kanti-ke umile umbuzo ukuthi yimuphi lo Chris Brown obekuthiwa akafuneki eSouth Africa. Kanti-ke uChris Brown obede wagila eyibukwayo laphayana ku-Instagram, wabluthika ama-celebrity la eMzansi iningi lawo, waveda wabonisa ukuthi unina unjani because nawo ahlezi eyenza lento leyo kubalandeli, kuma-fans abo bebabluthika ku-social media. Kanti-ke sibongela laphayana uNaledi Aphiwe, noma-ke abantu bese beqala ukusizakala ngaye, but finally bahlanganile beno-Chris Brown, u-stepdad wakhe nge-birthday yakhe. Siyayibona iy'thombe ziseculator laphayana ku-social media. Siyayibongela kakhulu-ke intombazane esancane. Mina ngiyafisa ukukwazi kwakho ukucabanga laphayana ngo-Chris Brown obonisa unina ama-celebrity la eMzansi ukuthi unjani.